fanto aduane ene diapers na me use when fi me besine me hwan kwase ebu ode ebu mi na ya enu ti am de aba akuma mu sise mon ka ma asem ma me na mundi ma asem ma me enti oluma no woluma na je say e ko oluma ne no yo bi a wanyini pa o na je say wanyini cha o bebre akokora me pa chan ne baba ka beti na hotel pa chan akwa hyeso o e wanyini say ene wo de woko a hospital so wo mu ma waduro ne ko yinyi say ne go won madro no pa chan me nom ye ena emuje ba no so o ma wo de yin o ma misika enkoto diapers na me use ene nduane ni ndro se ne ametimi ama Maya near me no, and also make a channel when me up to ne, while mammy she. Okay, and we tell you for some of a bono, nothing ye baby be a more dream moon ya baby moo, and yes, I'm going to be fool. It's Mary, some refugee your dear. Should I put a woman who will mind no dear ye, you question will turn the other day, and come out when you did yet you. Marco, Pacho Medasi. You. Me pacho ni ma papa ni edi hu me papa ye friend no Mr. Nicholas ni ma odi hu me no me call painters koye adwuma house help wo estate bi mu ma ko pacho me call ye no me ye adwuma kakra wo ho na edu September nim no ana me kwaye ni bai no so mu ne me enye adwuma biem enu ntimi nsan enko so mu yi mi yama maami enti me koye no na papa ne fra mi wo phone so se na amete no opema asempa we hu se me hu junto obeboa mi enu ntini me ni ninhia wo baabi enti me o kira mi baabi a me ni ninhia no enti me koye teshi ho no tibet wan fa me anko ni fie ana one me tena sam drinking spot bi ana o ka kira mi se obeboa mi obehwe mi obeye ne mi pe bia ama mi obehan dan ama mi obe container ama mi na mi de aton bibia mi pe obehwe mi enti ma akọ me pene so maanu ana okacha mi mama fa be ma bia enka ne ho mama ni be ma bia entina na so hu sem ni be ma bitia ebe ha no no fa nche mi enu ti me no nkoaa entina ana mi siyo ti ma akọ me san koye me kwa ni 7th September no ana osan fra mi se membra na me be hwe ni fie bebi a ote se ni amede be hwe ma adwum se onye me boni ti ma akọ me koye no ana ode me ko ni fie ode me ko hotel ana oni me ko koda hotel ho oni me koda hotel no ka kira mi se obe wa tontuma e de ato ho ama me ode 200 cedis nso ebe mami na odi mi akọ shopping akọ tuton tare ni mpaboa ama me enti ma akọ odi mi ko hotel ni wiye no mi bisa ne se ntuma ne san yama na oka ye ni na no ewo hi ana osibi ndi nechi mi di nechi a odi mi hotel no ma edie yin ne si ye eho no ma ye hunu ma kompache ko hotel no na mi de mi nim se ho ye hotel mi nim se ho ye fie because okachem so no awo ni fie ti ya kwaye no eno okachem se opese ya kologi ewo ho na me kachem se na wo fie de na e be log no se wa bre pa ye sa time no call night enu ti wa bre ti no opese ya kokoda hotel ho na ya kakra de mi akofie ti ama me bisa no se fiti hotel ho ekọ ni fie ho no ekwan wa na ana o se ekwan wom kakra ti opese ya twen hotel ho kakra ana mi si yo mate enti akọ hotel ho no ana okacha mi se opese o ya assurance se me do na me ne betina opese o hu se me mfa ni chinti no opese o ni mi ye bibi ana me kacha ni se opese o ne me da maako enti me kacha ni se on twen kaka esa se mo hu ni ncheye no no su hu mi ncheye ana o se ande ma mi nsuro nu ti na opese mi be hu bebi ote no ti me ma me hu kwan ti ma akọ me pene ya mo ne me dae so ne me dae wie ye no ana o kire me se owo yere ewo fie enu nti me mfa me nko ni fie o sa time ne san se na yere ewo fie wone wo da wie ya sa obeka che so owo yere ma kompa cha na wo hia no wo bisa ne se owo yere ya ma ko mi bisa no ana o ka kire me se oni obia enti owo mba de na so na yere enu suban ti no oni no ejai
nti no oni yiro ni obia nti me bra me ho ase na so hwe me no ne metina empo minyi me du me mpani fe so se me ware a obe ware me nti na me di apene ya no okay me mama mi sa we wudi apene ya ne ye beto aso afi ho papa ne se wo wudru wo mpani fie so na aka se wo be ware a wo be ware wo ma compacha me 19 years 19 years ma compacha oh Mary wujidi ma compacha me ni sa when you 19 ma ko me 19 years me 27 February 2002 27 April 2002 and you were 19 years okay now we started was some now say oluman bi edi wabu kwasia who 19 years oluman no won fie say Marco Belbru 50 years. And that's okay, Kako 60 years. Marco Pachan. Okay, 80 years to us way. 80 about 19 years. Me grab me sure said your city and wa. Make us a 15, 16, 19 years, we are born the age. And Oluman also called 60 years. Marco Pachan. Okay, to us way. Marco tell no catch me say ni ru ofe na ye me ya ye panam catch me say aden enu charm intro. Enu catch me say oba no ne tino ni suban. Nti no no pe obi one ne betina no no pe kwan afa so eja sa oba no na me ka twen se to oba no wo fie wo ntimi ma me nko fie wo no ada no ka no se me mbra no fa me nko ni fie na emu anka no kweso be so ni me ye bibi enu nti no ma me ba ono ana o se ande de ebesiesie we nti me forget no ne me nko bebi a me ka se me ndi na chini ye nko no ma ko mi di na chi a o de me ko bank ana okacha mi so kwa akoyiska ewo ho enti ma akwa won mi bisa ne se banga ye ko no so akoyiska no frame e ka cha mi se wa kwa akoyiska na to ho akwa akotontuma e diska od be kwa akoye shopping no so aye ready enti ye den na afe no okọ bank no akwa akoyiska no den no pese o ka no na osimi ndi na chini ye nkoma akomidi na chima ye ko bank wo ye ko ye no na osimi ndina abonti won twen no me train no okwo inside ba catch me say bank for ne network e wo form enu nti no muntimi yi ska no fa ama no enu nti me nkwa nanti kakra na ye kwa nanti kakra na ye beba na network no ayeye no ma be yi ska na maye ma ko ntimi catch me say papa we da no pese oyemi no catch me say oni boutique bi ewa asie ho no na boutique ni nipa ne na danfo enu nti no ne me kwa ho na yakwa akwahwehwe ntade a meto no na wa mama me na yiegu efse mama ne ne customer na mama me na yiegu nti ye babang woni ye be yiska na yakwa akotua ma akonya me nim no kure ne yakwa boutique wono impenimfo ntade omo soso cheme ntade e no moton e wo boutique wo enu ntimi bisa papa ne se agro ben pa no person ni midi no kan twem na me hu agro ko person ni midi because first what adam say won ni obi ati e ma fedo ni me da we wa ka twem say won ni obi ti what say adam say sika wo be mam na ye ready after you san ka twem say bang no for ne say onkwa wo sika wo ba be ni the network no enye adwuma after you see yanko bebia o moton intade na koton intade ma me so kese fonta de nkwa ana omuton wo enye no nkumpo wasaka cha wusu wo de wu kofie e ko wi achie no na ma wura hotel eno so ni free mo no so ka ho ma pa cha ya to aswe enu ntimako mebufu ni ye pa enti no okacha me se santade me ye bia oni bebia mo santo ntade beta no ye bekwo ho etire o se ho na wonu ngwa ho bet bebia ye kwa ni de teshi enu ti o si teshi kwan no no so no oni mo bi oton mpaboa enti oni me kwo ho ni akwa akohwe mpaboa no ma ko ye kwo ya nkola nkitinkiti from 3 years going nkola mpaboa eno omuton wo ho o mama me no kra yi empaboa ba ko ma me se me fa me na yinhyem ono ahu se empaboa no ehia me na yinkomu nsu no for se ma me ne ma me nhye san empaboa no to ma me hwe to agudie ma pa cho ena ma me ka kire no se empaboa ne se ya obema na tuaka because o ya we se empaboa no enye me size eno se me nhye ti ma me bufu ya no oje empaboa ne gu ho ti ya san ma ko na me bu efu ana okacha me say onu de weja ni phone ewe adwumem na obenya course call de ba na wantimi amfa ebe ha adwen pa
ma ko mi hwe mu ana che se ko beba ne ye ne yire se ne yire frɛ no na wanfa asɛm beba fie enu ti no weja ne phone ewe adwumem to pese okofa phone no enu ti no de asɛm me mfa ka na me nkofie na me kofie a obe opon okokwayi ni phone no owo bike we adwumem ho obefa bike no na abesia akɔbang ho no okwayi ska na obefrɛ me na masen aba ma ko tu ni bottom a 20 cedis na oyiye oyi 20 cedis ni se me fa ka na me fa nkɔ me fie ma ko ya fa ka ya ono so fa ka ni bi mate ni gigi ska ka chem se me ntwi aka na me ka chem se 20 cedi ni mintua me kana mintua won so ka ma ko pa chan na ma ko mitua ye mienu ina ye 6 cedis na mitua na omo sesa me mikosi onu din kansi wo na dwumem na me mikosi wo bebia sese mi sina me san fa ka na me de ko bebia me wo no ma ko mi ko fie me twɛn ne ko san wan frɛ me frɛ no no me ato blacklist me frɛ na yesi number busy me frɛ na yesi number busy me de different life fra na waka ate call no fa call no ntia ma ebufo na me san fa ka free bebia mo na me san ba station no ma mi si twɛn no obefa mi ko hotel ho no enti mi kosi wo ho maako mi kosi wo ho no me twɛn na me hunu me tutu mani wo se nka me hunu na aka ma ko me hunu enti maako me friend no me de me line friend no na che se we yi me number na fi blacklist wo ti ekoye no fa akọ na mse ha na de no oye na ọka chem so no kwa na wada na am so obi a wadan na me frɛ wa wo ka te kɔ no de na ade me ato blacklist ana so no kra no free adwuma ho kɔfa phone ne ba afie no wan kɔ bank ho na emom oba fie se kɔ wa brent oba be rest kakra na ma kɔ oba afie se oba be rest no se wa femu ada enti wentimi ankɔ bank ho ankɔ yiska no ana msi obi a wisi wo fa bike na pa wo nkofie kura wo bekɔ bank wa yiska no afi de wentimi ankɔ bank no yiska no aba abeda e ma embre nso kɔ ena obi sam say time yesen ena me ka je say wo bi sam me say time yesen time about 3:40 ana o say radi mewu na am say radi wewu na abeka ena o say minjina wa entwen no na oba ma komijina ho twen no anche ebo 420 na hu se wasen aba oba ye o se okoye no bank for no apon na me ka kire ni se bank for no apon mate ene enda de me free hand ko ne free hand ko china kwesi se promise our promise me na no me nsa ebeka ma ko me ka kire ni se me free ho enko kwesi promise or their promise me na no me nsa ebeka no ka kire me se osere me nkofie na adichi Wednesday na ma kompacho 7th September no na ye Tuesday enti adichi Wednesday na okwo morning onkwo ejuma obesere kwa wa ejumem na wakọ bank ho akwa yiska no na obefrɛ me na yakọ ye shopping no na de misika nso aiden ama me enti me ti ase ma kwa Wednesday me twɛn ko awan frɛ me na me am frɛ no me frɛ no na ɔka me sɛ wentimi akwan yiska no na ɔsrɛ kwan ewe adwuma mu na ɔba amfa ama no enu nti na ɔkɔ adwuma ɛna am ka kyerɛ sɛ nti ni ɔyɛ me na yɛ na ɔsema me nkan kwa asɛm ɛnkyerɛ no ɛna ma kompa kyan ɛna am ka kyerɛ sɛ ma me nkan kwa asɛm nkyerɛ na mate pa na sa agro na wa start ni midi no me so me ni bedi sa agro ni pa me fa nche no ne e fa nche ne chi wadi Adepa wo no ma kumpa chan esa se no de ayam no eye ya ne baba na ye de ye na ken ye ni de ana no wo fa si bi no mo de ye na ken ye ni de enu nti me so me si bebi a me de ba kwa ye ne bedi asem ne pepepe no se ne ambra ne te me de ba ko enu nti a me face painters ton aba a ha se mundi ma asem mami okay enti yenhwe everybody ana wo bewu no say o menses na twa wo frɛ no ade an na si ye to aso ma ko mpa twa ne me da 7th September ne mu no no da say 7th September wo no da wie no ko bo date to ho ana na akai ne sa no ma ko mpa chan date na bo date to ho mami hunu ma ko mpa twa date de ntia ma mi bo date ne to ho ne say
o catch am say nka Monday no e na nka membra and o catch am say Monday no obekọ enyimre night Monday on the 7th no saa 6 no obekọ night enu ti no o ya time mama saa Monday ni ye ade say Tuesday no off no enti no me ye imagine say papa we dia no patch enu ti na ma me de saa 7th September etu mitrim no say me re enti me fi saa day ni da to aswe enti mako edu 20th going menses eba month bia 20th going enti edu 20th na me menses emba enu nti no me twen ya na edu 25th September ena me friend no na me catch ni say me menses emba ye ena o catch am say kwa sembe na me catch no na me menses emba da be no ne me dae ena empendo do say no me on me dae ena me catch ni say fa ho se nu mpo no so ne mi anda nchempo na ne hunsuo akome hu to ya den a ma fa yefu no simitimi nka san kwa asem no nche no enu ntimi ntwe na bosom no enwu ansana se meka bibia kire na maka kire no ti ma akometo ma adwemu etwen ye 30th eduye na me menses no emba ye call the next month mu enu so me menses amba enu ti ma akọ enu so me twen ya na edu 7th ni biem na still na embaye ena me san friend na me ka kire ni say me menses embaye nti on pe bibi no yen fa ho ma kwa ho no no ka kire me say ode mbekọ pharmacy na wakọ akoto eduro na ebra wode ukọ sa hotel ho no ebeba besi asem ya wo kai so ebra wode ukọ hotel wo na wo hyehyɛ wo bɔ no ade bɔ no wo hye wo fa nyi san ne ya wo ho ma kompa cho o ka kire me say so ne meti na say ye bibi na say me menses amba na me fa yefu a me ana obebisa me na me decide say se mewu ana se meyi na se me ka se mewu a obehwe me o ma me hu nkire me da kosi se mewu na ode mbetira baby pa ama me se me ka se meyi nsu a on opportunity ode mbekọ hospital papa o mo yi nsin a bibia entimi enye me eno ye sabre na na opese ono da no wa ena na wo kasa ensem de we di a kire wo se de be ya wo be bie mu dia ma no na wanya mu kwaye wura wonye mu a wo be bi sa wo be decide se wo pese o yigu a odo be ko hospital papa ama doctor for papa yi ama wo pese wo wonso a wo be hwe o kama mo wo kama enu ya bra no wo petokoro ni mu awura na ho enti maba wa na mo nenam wo no wahunu eduru sabre ni na se mema no wo mo be ma no sori gira so na ipe bibia ya nsa na da ho se enti mu a wo ba wo mo timi hye ebo a wo mo timi hye so mo de awura tokoro ni ma ko no san ka kire me say obekwa akọ high chamber and hall self contained high chamber and hall self contained e di amami na ma ko asaye container e di amami ade bi a me pese mi ton wo mu no say o see 50,000 and on to me ye find your container mami ana 50,000 yes 500 million man pa chai and no be ma ko ye security o ye security and no catch you say 50,000 I mean to me yin fanya container 500 million ma pa chai 500 million ma ko pa chai to asoma me na ma ko san catch me say odin be ko fashion school fashion designing school na ma ko akosua ejuma wo ho yo enti ma ko ahia me sa bonuye no san catch me say bosumi bia no or the 300 cedis ebe ko akoto bank ama me wo baby account wo bank account wo ma wo baby bank me say wo yesu ye beso ni mu say kuwa ebo na wo say wo beyo wo beba ko bie bank account wo ma wo na busumi bia de say na akoto mu 300 cedis yo ma ko no assign the indiani abrem no asi ama me 200 cedis atare ne mpaboa impo pint a meche kwa ama me fa me sika ento na ma pa chan ade bia me ni bebo so ebe me fa bia so no me kan kire no na ode be ma me botrasako valley da be so na ya me fa papa ko to ma me wa ga kire no wolumai bugi wolumai ya ni foni ni beto so wolumai ya sa wo hwe ya baba wa odi ebra Facebook live yasamo mena ya TV no
Onia TV na twetwa se wo mugu so ada wo no mo yo wo bebe dem sesi ha yedi ni foni ni bato so ni ya ma baba yi agina ho olumai bugi wo hwe ayi Maria wote ekra no adabre papa no aba ha o brother Nicholas papa no Nicholas ne ka kire ni ayi Maria wote he ne ka kire adan na mema bia maba mu mo ho na wo ka kire te say ye woni na ko hotel ne wa wura wo ho no ayi ko ku don sure papa panimu na ne aka gu akire na ba ko ne da animu na de kire akoda na obebu to asoma mi ti o ka so obehwon ya de ade ebre a wo hu sa o menses na ma wonyem no ya hwe se bo hye no odi so a ma ko wendi ba ko kra so ma ko nti esi the next month mu na me twan ye du sa 7 funi bi ma me hu se still menses ni mba no a me ka kire no no ka kire me se ni ya botre na obe ogini pay a ode mbe ko pharmacy na wakwa akoto edu ama na me ka kire se ni refi bo sha ode hye me ana na me nko pharmacy bia enkoto edu te ho ni bufu ye na o ka kire me se ma me nkan kwa asem nche no ma ko since then no wa block me line me friend na minya no enti ma ko mi anu ma ye kakran kakra de hye no sa ma ko na shop bi eben ye enti me ko ma me ni nchen ni oton sa shop no oton provisions na ma ko ni nchen akopa ni chel na wa mami nyama kakra na me de akofie na ma kodi ni na no na ma me no ya akunta atu o sese to ho mami enti ma ko ye sa na ye ma humto enti me fra papa ni biem na me ka kire ni se yo ya me no sisi an me busuafo abomi ase me nche be ma kwa me ne nyim ma ko me ka sa de hunehunu anu enti no me nka nkire me busuafo mu bisa me a me nka enu ti ni sisi an ya oye na kwa ese kwase bo no peso obu me no enu ti no me kwa akoka chi me busuafo se onu na one me nyim na ma fa hye ni trimu da se me nim ni fie enu ti no afa ne hu edi na tokro biara o hye mu onkraman mu no me mema ya hwehwe no ma ya chi no na so onim se edi ni ko jambra no ye pani chem bebre ye betimi agieli no na o ka chem se me ya abotre me fa nche no no da masipa se man ka che me busuafo no man kwahwehwe no na emum sisi ane ni aba no ho so be na sede me ka te ko ni pe obe sani scam me na me di edidi ekosi October obe ji ni pay na wa ma yakọ na ebe du November na obe ji ni pay na yes ma kumpa chan na obe ji ni pay no na ne me akọ hospital no na yakọ ya abortion no enti ma akọ edu November we ya 7th no du ye na maintain nka enti maintain nka no me twen ye 7th 8th eko 9 10 na maintain nka enu ti me ko ma mi bi nchen eko ka kire ni se me panichew ombo me be 100 cedis na me fan konkodija na me ho akire me kakra nti ma me ni discane ma me eye 10 no enu ti me da ho yimre no na ye yimre na ma me ni discane ma me ti yimre na me hu se me phone no ebe na me fire na ye papa Nicholas no na e frame me no aka kire me se ya me bo china mi hia no no ne me nko hospital ne enko ya abortion because sa week ni mu no our night enu nti no sa day no mi hia no sa 11 for that was Thursday mi hia no na ye nko ti me ka kire ni se mi wo mi kro mi ni spenters so no kwa do onim se mi wo spenters no enu ti me ka kire se mi wo mi kro ti on se ni miska na me fa kan be no so ni ske bi ade mami me so na hia me se me so me yiye fun no enu ti na kwa me fa so a me ba spenters no me fa so enu ti ni ma ko minim se me was painters wanti no man chine tentan minim se me was painters one ti no man chine enu ti ni mihia no enu ti no mihia no na ye fa aka ene ye kwa ahyaman ma ko ye kwa ahyaman no mi obebe sham na 7 o'clock ye du ahyaman hospital na ye 8 o'clock ena ma ko se de wo sika wo ka just me hokura adwiri me wo ka me emna hwepani to bi obabesi wo de se de osika na asem hwe mini age ne kwa wanka kwa ka mini misa wo ye less than that wo betimi aba Facebook akoma 87.9 asem wo ye ba no ka no ase
Oh my God. Etu di bra Facebook akoma 87.9 FM. Nebe hwe nipa no a ababa wano a ye ne di komo sesia no. Se de wo sika ne nsamofa ya wo se ye. Wo sika ne nsamofa. Oh, what di bra eye Facebook live akoma 87.9 FM, YouTube akoma 879 FM. Mary na won so fe. Enu a me hwe enu a me se akra we de. Me nya no akoka me ma ho wofie e ke nru bosume miensa wabusuafo hu akomu hu ne hu afa papa to aso enti mu beko ya hospital akoya abortion die say ya wa hospital e radi nya kokban kokorafo bi hu kire wonom to aso ma kompa choti akwa hospital ya baba full hospital abonsana kwasho no ka me se me dru ho no mu bisa me bibia me ya me hu se me nim hwe me ya me hu se jimi bi na se mu bisa me se yinsi ne nya dodo sen a bosom sen a me nka se me nim omo be ma me dru na me se ado pese okumi ana na se wo yare na se yare a wo yare no anka na ya ma o sa yare na no edura unim se be kwa akofa ha ofoforo e di abrel enu so mu bisa me ama akomeka bosom dru a edi oluman se mudru hospital wa ye hu se jimi ma kompa cha jimi ya wudi mo hwe ma kompa cha to us ensu Mary don't cry what say wolumai ne ho be fa no se to us ensu ji tissue ne ma no Mary mensu wolumai hu no se wo ho a kire wo ma me awu wo papa awu wo ho a kire wababua woni nti hwe wolumai me pa chaw mo wolumai picture no munya na mo fanto so ma me say bam mo fanto so ma me say bam ni ya hwe wolumai bugi wo ko hospital wa ya hu say jimi ma kompa chai to aso a ti ma akoya koya no ana first table na ho na abekwa akwaji paper bi o match no so scanned na wo dia kwa scan room ho no akwa akotwa scan no ti me kwa ni nurse ni no e ka se maintenance enti maintenance no obisa me se bosom se na yefu na di na da be na me menses me hu se jaiba e ho no no sorry fi baby oti no ba me ni nurse ni nchen I want no sorry fi baby oti no ba me ni nurse ni nchen ana obeka che nurse ni se bi nimbo so mi a me menses no ejai ba na me ka che nurse ni se oboa na me menses ejai ba no 2 months ni na me nurse ni ka che me se me kwa akotwa scan na scan ayi wobekwa akotwa scan okay Mary mako me pa che wo ohun ye ba no ye ni di nkomo no Mary sorry je ho me ye hwade ya wo de ya ma ye ba na sorry hwe se de wo city ansa na hospital ho no de se ho no me ye suspense de se ye wo hospital me say se e was ye fa plane ye de ko spenters me nim se immediate general Beatrice wo sha ho me nim se wo betwa plane ticket ama ya ba ho ye ba spenters ni ba yire papa de podua mo wo no kwanti ye ba ho what enti ma Beatrice we dia eda wa bem maybe ya baba ho ya baba spenters and then you follow up no ya the bedroom spenters ama crime for we say ya wokuma se de na so obi de na sam free crime ba ya betumi aba ho aba ye follow up wonu ya TV3 na ya ba ho enti ya baba and crime from story mra ya baba crime ma Beatrice adawroma ya baba ka be ye follow up ya hwe baba wa no very fine girl nice girl she friend it so kwose ne nase eya ho kire enti oluman se wo bebua wo na wo ka kire ati se wo ya e wo sa wo de ne fa sa kwan ne so ana akoma FM o brother Nicholas oluman Nicholas e wo sa wo de ne fa sa kwan we so ana ya beba ho ya ni no beba spenters me pacho enti oluman wo tie ya ne ya ebe ya se wo abefa ka aba dance ye betu plane ye befa plane na fe ye de aba ho ko wu kra ye wo ya baba wa no se wo nya obi ama na so ne mu na wo de baba wo ya kosu adwuma wo didi kama kanya me be hyiramo eni gina nka hunu na nka wu hu no Mary hwe akonya ne to asoma me na fe
hospital ho no yakwa ya abortion no tiefo wolumai je sa wolumad wo je free hospital wo dwane wonum se yakwa ya baba Mary bewu Mary to aso ma kompa choti yakwa ye no ana mo ka se scan na scan no 60 cedis enu nti oyi 60 and mam na me ko scan no ma komi ko scan no ana mo ka chem se me yim 2 months baby boy ana me buy na be ka chem say yes 2 months pepepe enu nti no doctor ni na ka chem say every month bia 4.5 enu nti no make 9 million ana ka chem say siko Adepa ye na 9 million no ye na adwin say ye de 100 cedis ebe fa car na ye de 800 no akwa ya abortion na sa 800 ni mu e na we yi 60 cedis e de amam de twa scan de ti scan enso enu nti ebe ya obeyi sa 100 cedis ni mu 60 cedis e de aso sa 800 na we yisunu na 800 pepepe ena me ka kira no say Andre yimenu me ko obi nchen ekwaji sika na scan 100 cedis enti say ye besan ye chia ba fie no ebia na adwen asesa no amfa scan no kran asan ya amfa amami biem enu nti no me de me 100 cedis no so wodru ba bi oluma dwane ye no na fa mo drop oluma picture na e dia to so amame wo bi baby odwane ye no ne ye de atoso ne ye hwe so obedwane wo TV ne so a yanko ma kompa chotim de 100 cedis no so sam catcher de say 100 cedis no me mfa nche no e san say yo obi sika e no catcher me say o 100 cedis na wo bo ma me bi bosi ano wo se fa so ne 800 no so na nye 900 na mo fa ko ya boshin ma kompa chai okay hello Mr. Nicholas Mr. Nicholas, Mary Antonio. Mary. Mary. Akoma FM. I sprinters ababa we ya. Na wa ni biti ya wo ka so be ma no obi nat na. Wo ma ne kwata Libanese for no. Mary wo infa na wo. Mary me wo kuma ase. Mary Anthony Mary Mr. Nicholas hu no hu se Anthony me eja Nicholas me Mary me hu Mary particular Mary na wo kan pa cho me ntwantro Mary na me betna estate na wo ye security wo mu no Mary na wo ka cho so ne me betna no Mary ha na dansa mu wo bisam se di ase wo bisam se di ase I'm not a dasem. Mr. Nicholas. Me anti person no kasa. Nicholas ye. Na me bayi aba ka kire me say woni no FF na ukoyi nyinsa ne tugu ya eye no kre. Mr. Nicholas. Na obisa wo bayi me pacho wo maye say. 2 wo maye tu wo ba pani ade mfie sen abu na wakonya 23 ena wo ka kire di sen wo ka kire so ade mfie sen on the Africa abu na wakonya 16 years afa no wakonya 16 years me pa cho wo shia me bai wo bisa ne mfie awade what is that Bibiana? We be signing fear wedding. But we be signing. Now, what's what they say? What's what 19? Yo, Mr. Nicholas, me patron out. Hello, Mr. Nicholas, oh, I hear. But me patron, a bra wish ya me bay, catch and so wire. But Obanamania so wire. Okay. Enti ada when and adana me buy catch me so on ne kwadai. When ne kwadai we hotel. What say? Network me me pacho said you see kasa na ntwetwen si meti ne wo me phone nim. Me pacho ebra when ne kwadai wo fie ana hotel. Let me feel. Fa na ne kwadai. Hotel na wo ko ye ko. Ada na wo de ne ko hotel no afa na ko fie.
o se mi ka se se oba no wo ni na mi ka se nsa na oba no wo yire wo ho mbacho na mepacho Mr. Nicholas na wabo yira mane say na ne akora bi Akoma FM. mbacho me se wo bo yira mane say na ne akora bi etwempra o yire nim wate de okay na enyi say no mokoyi agu ana mu nkoyi ngui mbacho mokoyi nyi say no mbacho mokoyi no wo hefa hospital ti mbacho ti mama mi nkan se o kan nyina onu no o ka che se onu be bi wo ashama wo ti ni meet you Mr. Nicholas hello mbacho wo de mama nka ka wo ti ni meet you tu de chechire mu de si ya de chechire no o ka eru na ye ko na o si e be testing and the fa 60 gananda and the almost meet you and the meet you na mbajo mbao ida nikasa mitiona na ninyako na mkati ya sami na mkati ya sami niko no si bebi aya adenu bema nko ho na osi yebeje ahin na 9 million okita we utiemi papa mbitie o pa ni de kwaso no osi yebeje na nda mikita 8 million so okita 1 million on fan chemi se okita ti on fa 1 million ni chemi se okita 1 million yo okay na mi di so okita 1 million beka 8 million no but on fa 1 million ni chemi na mi ko na wudi and do 2 hours and do 2 hours kan o ka chemi se ya manya do se on be o finance people and what do say on the way of you say they are going to come in here what I say no nti obobosia bi wo obinchi 1 million no fan chem say me hu say 1 million ni o na o ka chem say mi pa say on for 1 million but that am sika ni mu oya na mi ko bobosia 1 million bosia na mi say ni no fa money pa no but on for 1 million ni chem say o 9 million. Can you go 9 million? But 1 million no this also say 9 million again on 5 1 million each who say 1 million. What I say? Yes. On 5 say 1 million that am the 8 million man. No say again 9 million. You go be there again so see them man ko. Ya so no kan you. O see them man ko you ko. I mean ko ipan o see them man ko. Ente imagine you na midis kalma no si wabobosia 1 million account o si wabobosia 1 million no enti abosia ne dia e wo dia wagina wa che enti wabobosia ne 1 million account wo dia no e na wo mo de ko ya abortion ne ma no na wo mo de to aduro ne ma no o ka dem se mi tando so ni ya dia to e de ma ne so so na wo kan aso wo kan de mi disata mi yare na mi sa mi 9 af mi yare ntu do mi se mi ye do na mi fan pi o ka sa anu ma jo train se adina wo si ye ade ru de ntina e ma o do se o fan besi ento banu bisanini bisa akwa bisa mo okay enti ayi wa mo de aduro na ma ne so won konkon no wo fie ho sa na o ka che mi okay sa na o kan but wo wa hu na aduro Akoma FM. mi hu aduro fan do mi che o che mi se do mi hu aduro na me pa che o ebra wo de ne ko hospital ho no ebra mo de aduro so na ade ne ko ye na ebra mo de aduro mi ma no na wa ya wa hu adukro wo de ebra wo de ne ko ye no wo mo de aduro ni ma no na wo wa ya wanhu adukro na mi no na mi mu adwuma na mi wodi na efre wodi na mi wodi no onu o frem no ka chem se ya ma do nti ade o ka chem nti ase me pacho enye wo ne ko hospital ho ni na ko ya na efre wodi na mi ka chem se ya nko me pacho ya efre wodi mu anasa na wo dwane because unu so akoya abortion na obewu ni na mi dwane na sa mi discretion na skanu nsuti na musu mbeje sa skanu Mr. Nicholas Mr. Nicholas ye na mi ko na endu ti ma mi ko endu
one hour crap in the occasion say I'm on a do. I don't say I don't know can Mr. Nicholas who didn't say ye quiet abortion and no was going to wood Johnny ye name of your friend what you meant. Only that's scan house. It's a gun is not in a scanning sheet. Let me show scanning sheet. Oh, not scanning sheet. And one day, all kind of no, my choice cannot in the day. And this guy didn't mean because now you are so. The man got was a couple of devotion 1 million. And Matthias, and you are calling drono, a dear in the sea. Whether a brown, what dear drono coffee and wash a man and no more. Now, besides, I didn't say, no, see, I didn't. Why, I didn't. Oh, I did that. There's some okay, a yampa. I didn't imagine the Pacho, a young passe, nothing wouldn't you need Madame Pacho. None of the time say, I don't me deep. Oh, now it's me deep. What the end of the can, Mr. Enemy besides Mr. Nicholas, you also see me, Pacho. No, we need someone yem, and what done than what you see can answer, we need so a woman a drink. Me did this way when you know where this ass can with that. I'm meeting what I say. Can I mean because said I'm saying the corner see Nipan call a no or the meeting no this ass can finish. Mr. Nicholas, yes, me Pacho, a Mary, one in a damn predator say. Oh, Madam, this that day put no grapple, I didn't grapple. Me and me that me drink out too much. Me Pacho was working too much because me to one me mammy penny me wokunu. Madam, one sit there. One would have been now was what the Ramon and Nankum. And compo 90 or kind a young woman. Would have been now and Comu say, Nasin as one answer will bear man as well. When as soon as Nasin and I will bear man as well income. No, not certain because I didn't put me to madam. Who want to just that because that's what I know me go into me are don't put into no to say yes no back here and see Mr. Nicholas me that one will be on what you are the back hotel. We didn't go to the someone in the so do be no na konam na odi adi bia tum so a bisa me ye Mr. Nicholas me pacho ani die kwaiso me pacho ebra a woni ni da yi a wo ka so ho adwe pacho one release ensuam ndaje wo nsuo amenwu ababa wani mu a wo si na ayi ade no kra na nsori enti wo nyi ni se wonyem enti wo nsuo ama one release madam debi anokwa na me ka tia wo no me se ni wo ho ama yes wo nsuo akogu ababa wai ne ho David, madam. I know I catch was so when you are man is a carco yaguno. So who's your Gumudian now when you move here to my day? And there are no all kind of many uncle will say again, uncle not Michelle near Castle way because not you the fun one day, not Michelle near Castle way. Then Patopi, no went to Dakuna Yansha. And your best yapa, Mr. Nicholas. I was here Castle way. In fact, next week Wednesday, we are at the Nation. Why? Next week Wednesday, Mimi Wokumasi, Ubeba Kumasi. But Mimi Wokumasi to Ubeba Kumasi. Oh, Mimi Sokumasi was Sanka Waka, na Ubeba, Obana, so Mr. Nicholas, Sraquai, catch a 1 penny forward, you may say. Who's Sraquai? No Kawasindi. Oh, na me say, Uncle say, a year, you patrol. Na uba metina kia no uba me ma twa we say ni na traba na ya hwe asem ye na ya kan na ya kan ye mo ne twempra bo so me say oh daddy just 1 month pena me o so okon krom wo bi no buy ni just 1 month pe September me hu we ni pe bisa no bi me bisa ni ye pa Mr. Nicholas me pa chaw wo oba Oma ema no yesay. Osen ka tell say Oma ma yesay.
Me can't just say to some my dick catch o mama ye too me pa che o mama no catch them no to so me no wo bi de ne fa sa kwan we so be ye ode wo bi de ne fa kwan we so be ye ode oh wo me ni fi ni abutre na yenhia na yenhia se na yenka se ni na yenhia be ja no no a wo ma me ba ne no mo ye no enya effects e won ye from ni man this kanu a wodi man na sa won fa nko hospital na wo mo man na duro no okono mo ye no enya effect on so madam me sound so when say enya effect e won so na je o kan on kan hwe on share say wo frown na wo fa enko me kan kire me Mary ni friend Nicholas ya wo fa ma ko mpa cha on fa Nicholas so see unjindi sa una wo share me yin na eye den na me fra wo ka cha wo say me busuafo e bisa me be ma ko ne me fa ye funu na me unbua me no me kwa akoka cha mu sa wo na wo share me ye funu na bebia wo share bia no me ya ba be chiw dia asem na aka chem wo ka chem sa wo pa me chew mami nkan che mu na wo da masepa sa me di wesia be si sambre no me pa cha wo kai me dia wo kan wo fi ni ma wo sika wo fi ni wo ka den ni ma wo sika sa na wo kan e ntinu dia fa wo to no wo fi ni ma wo sika na wo bi sa no wo cha tropa wo Mr. Nicholas wo ni so tiri mu ode pa Papa we ni so tiri mu ede pa madam me see what if you say Papa what if you say mommy yenhia Mr. Nicholas what if you say me di 46 what did you 46 ada yesi me huru wa Papa yesi me huru wa na Mr. Nicholas yes me se me yan wo Kumase Wednesday na waka no Papa Wednesday Kenya no petututu na wo Kumase ade wo se wo betumi ya wo ka kire se ne wo akire no mpo na e wo se wo bua no a e wo se wo de ne fa sa kwai no so mada wo mama ye mienu wo mama ye tupe se wo bi ya wo mama bia wo ji di se Papa ka wo twitio mommy nyabutre mpacho se na start na dia butre ye nyabutre na ye nyabutre nsia mate ye be nyabutre ka me bo yefu ende Mr. Nicholas me nyabutre mesro ye nsia nya me yado wo kuya dasra kwan ne ye nsia wo de ye behia me pacho wo basra kwan ye ma ye hia na ye behia you see Wednesday coming Wednesday na ye nsia na won bi sabi se yenhia na bebi asem kanu asem eda me ba so na kwai free na ekro because me nka say wo benya ho ana wo nya ho eye ye the stamp peti me so say panyan eye nhye say Wednesday next week Wednesday ye hia wo Kumase enti me pa so sere kwai ade na wo ma me ba no koye no ye funu mu no asem wa ba ho me pacho me mpese be ye police case ni bibia some tente ye hia Wednesday mom say wo dada me dia Papa I will fish you out Akoma FM me pacho what must say mommy Mr. Nicholas what must say na me say ma ti gbe wuti it's your pa ya bisa obali say adentina so see okay ya bo che na bida dentina kafa na ye man na do hospital no adentina ma ye dey do ma Mr. Nicholas who na wo dey no hospital so mo kwaya abortion ma no enye onu na odi mko onu na odi uba na odi mko enye me ai wo no odi kwa wo do kwa isa kwa na kwaya dai na wo ko no wudi na chi na nka mo kwaya dai hello me say wudi na chi kwa hospital ho no so onu na do kwa na nya ukra na ade kwa ya na wudi na chi na kwaya dai onu na odi mko ye say na me say mo kwa ya no botaye be itina mo ko ho because of us here clear no wo yes it's na mo clear dia no wo ho enja me ka so wo see ya man nya asumdwem
Enunti asumdwe mu amempese be kasa kwachire. Wukua da ye hiawo. Me hiawo ebra ne yentrase. Na yemfa yentu ye me pacho. Mbacho yo ndasi. Nyame hyawo. Enti wukua da no pakei. Mbacho line. What say? Wo line. Me pacho where ye me feel line nti where ye me home line nti me wi a me de me kasa me line be ma o mbese me nya wo personal line me pacho mate me de be frɛ wo nche why mbacho yo me dance hey me pacho asem na ni abue now can you drop it? Can you drop it? Me pacho efru na ni abue. Mr. Nicholas ya confess. Se u nya kopo. Me pacho mo matem anan there be time na kan metem mo nte ho kakra. E de ma metam ne ko. Mary Marco. Na wo kura wo ma me ne pam wo no. Adan wan kokuro. Marco mi ko be bia na metenu. Wo de me ba. Eye 21st clinic 21st clinic atifo yakoba we drop the picture oh papa ne dey koba no woluma buki na it will magnify you it will magnify you to see the papa picture. It will magnify you. Makambrofo. Yes, kamaka. Yes, sciatica expert 21st clinic. Wamuti tu sciatica say. Enuti yeni muama ni yeni muanom. Say wamo sciatica expert. Mr. Enuti was sciatica call etutu eyawe yawoje wanye. Mr. Free uchi nyuso kwa suna mama so. Yadie biaso eni udi asiye 21st clinic. Eno so udi wani wa yetutu yadie ni ginase. Adema lab ne scan massage machine wa honi yadie treat you. 21st canteen dia eni bonu ade boni de na chese no so bono ye de pipia no adidi bia kama ye branch se edu enka do me market video dan mu kuma se show overseas what alpha radio so nyane techima go so sashi friend 21st and clinic 0540 311 311 0540 311 311 Mr. Kwabena for so kase papa onyabe enhira wo papa akoma chade Mr. Kwabena for so kase kuku bright kuku kuku mi chaprise what Evelyn dance sister Evelyn dance oh Michelle mame nyame enhira wo papa na wa winim say ene isaba Ishadaba center the best man comes to sabasisi yade be ma we boss so 1 minute 2 minutes radio so prostate cancer when your cancer wo be mem wo hwe mu gonorrhea syphilis mesraw who ya Ishadaba center for best man cancers no dani eba me eba kwalena misty Suhum Hansa Street eho na cha say wo be nu Ishadaba center where the best man cancers by your friend 0208 288099 0208 288099 na ma wonsa enka edreibi Sub Solutions Limited say ena awia yenka cha so won san yuma ensan yuma bia da wo yenyemu twinyemu ado cha say we ye graphic designer IT professional me bomodi anebra Sub Solutions Limited na yenfa won ko Romania Czech Republic Ukraine na cha say yenko ma wadwuma ho nye me so obiti wo si ye wo hianti mensua ensan yuma bia wo kra so emane hakọ Sub Solutions Limited ko ye befa so ne de wo afro plane wo kwaye adwuma bia no wo so bra woni san nyuma na so bra ye na labor department amma yetumi krata no say yetumi recruit enkrofo koma won madwuma ewo Europe emenemo nurse training so apuem ewo Europe meso bomodi ana friend 0507 835 685 0507 835 685 3P Eric Ayinkra Abena Jane menua bema papa bi Francis Waja menua bema papa bi aye Pizarro Nikita Pizarro na just band Nikita na bema de Pizarro bema na wo yire anwo fefo wo se awiai mentwa prosema na papa enu to wo mu nyina Pizarro say aye 3P Gallic Misha na just boso Daniel ba Mr. ba Kolena Keba Apidank Angelos wo benya 3P Gallic Misha Piwak na chade
number the 0248 928824 0248 928824 and now 0201 000021 and if you don't can call and 1 garlic mixture and the characteristic ventures yan the Sahara enupano area yade abegaso mausa enkabe Mr. Wada oba bema enso bigu ensono enyap enika waba wukra wo de ama enka bi ewo ho sanso na bema eya na nsangu bema ho waba ensangu bema bema kuro egu bema ho se pacha waba wo so de asanya nika wunu kuro beda na mu dundum light esa sa wo mpeso obehuna de nim wobehuna de nim eho nya kono oba obemo ma wo sanka zar mesha ne G capsules no wo fa G capsules mienu zar mesha 3 caps na de anom ekodu ni padua nim a gonorrhea syphilis oba wo de pua ene enemu san ya de ni na ebetu pia fajan ebisi immune system nso zar man capsules de ene treat mema nya aphrodisiac na mom sa bema onom a wotumi se esiesie no eyi yade bia wo ni padua nim free ho naturally wo begina ho so wo ye bema mu anopa mienu anwumre mienu hibi aba mesha dem se wobi a wanya diabetes ene mentonchia etutu diabetes deku typhoid malaria esa balance of blood pressure no ene sa wo pedra man say wo so na soro a ye characteristic ventures enupa ye friend Zahara Mr. G capsules Zahara man capsules in the aba mesha wo benya bi okanshi drugstore and pharmacy chemical shop friend 0246 348334 0246 348334 Nema wonsa enka Zahara no panibi na sese kwa de ne malaria drone ne TIME time eba mesha de brato yade ne so KJ eba capsules so be immune system no enu time eba no de malaria agidi wanuma 20 minutes di numbe ba bia wo bewra bia no time eba mesha ene KJ eba capsules no benya bia to chemical ne eba sho bia mo bowram friend 0244 417 0244 417 nemom kafefe wasetalala bema obema yemo adiechi adiesia no obema no ehi watenka kofom ananse gonorrhea syphilis na bema wonso wanya na obema ni ehi wonya kafefe capsules oba enkaboni bi wo ho eyesisi yade wo kofichira esempi oba kosuaku benum no sese ne emergency pe agye pataku bomode ne fa kafefe capsules ne bi daniel ba kono na fred men sapedan keso keba smade baba bi jodas masmo nya wusko bi ba bia ye to no bia no wo kwa wo so to kafefe we ayatakwa bentoa esa masa mema wo bia no bi 0207 183 819 0207 183 819 na just say wanya kafefe capsules ne biato Alaska Star Enterprise the original wallpapers ahifie wallpapers papa ahifie and Alaska Star Enterprise edumu de me to me guarantee wallpaper papa e fama o di babia minim se wonom eto original wallpapers Alaska Star Enterprise ye wa Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza open friend 055 411 4878 055 411 4878 ye twa ye ho aba ye ba ye won se misabia ye de bepempe Mary na twan na ye ba ya drop it Mr. Nicholas picture no na se wonnim no a waso ni poduamu eni na traka mu bia na wukua da no kran so wo de na bra ye wo fi ha sei pani boni o se ka ke pietro ye twa ho aba eja wotaruma ejuma ku be na tu so ma abedan akumemu oluman bi na aye wo bone ma kumpa cha okay eni ma ye hunu oluman no bone kura wodi aye Maria sabre what ye ma kumpa cha olumai no edada mi so ne me betina ana odi mi ko hotel ne me ko kodaye o hye mi yinsin ana odi mi ko hospital ma doctors for ma me duro se mi yiye funu no on fi mi biem me friend no senka o ma mi scan fanto eduane ene diapers na mi use when fi mi besine me hwan kwase ebu odi ebu mi na ya enu ti amede aba akumemu sise mon ka ma asemu mame na mundi ma asemu mame enti oluman no woluman na just eko oluman ya no yo bia wanyini pa o na just wanyini cha o bebre akokora me pa cha ne baba ka beti na hotel pa cha akwa hyeso o ene wanyini sai ene wode woko hospital so wo mma waduro ne ko yinyi sai ne go won maduro no pa cha me nom ye ena emuje ba no so o ma wode ai o ma misika enkoto diapers na me use ene nduane ni nduro sani ametimi ama maya ne meye no eno so me ka kire no wan fi me
up to ne wa mama she okay adu tiati for asem no to fa bono no na afa ni ye ba be bie mu adredri mu ni abibi mu enye sem ketwa wubu befu enti Mary sabre fidie ni yodia sira bra wo ko hunu woluman no de ye ode wo ko hye wotani ade ade enkoma woni udi ye nyina ye tie wo Marco pacho medase me pacho ni ama papa ni edi hu me papa ye friend no Mr Nicholas ni ama odi hu me no me call Spinters ekokoye adwuma house help ewo estate bi mu Marco pacho me call ye no me ye adwuma kakra ewo ho na edu September nim no ana me kwaye ni bai no mso mu ne me enye adwuma biem enu ntimi nsan enko so mu yi me yama maame entimi koye no na papa ne fra me wo phone so se na amete no opema asempa we hu se me hu dwunto obeboa me enu ntini me ni nhia ewo baabi entimi o kira me baabi a me ni nhia no entimi koye teshi eho no otibet wan fa me anko ne fie ana one me tena sam drinking sport bi ana o ka kira me say obeboa me obehwe me obeye ne mepe bia ama me obehan dan ama me obe container ama me na me de aton bibia mepe obehwe me entima akome pene so manu ana o ka kira me say mama mfa be ma bia enka ne ho mama ni be ma bia entina na so hu sem ni be ma bitia ebe ha no no mfa nche me enu timi no nkoaa entina ana me siyo tima akome san koye me kwae ni 7 September no ana o san fra me se membra na me behwe ni fie bebi a ote se ne amede behwe ma adwum se onye me boni tima akome koye me koye no ana ode me ko ni fie ode me ko hotel ana one me ko koda wo hotel ho one me koda hotel no ka kira me se obewa tontuma e de ato ho ama me ode 200 cedis nso ebe mame na ode me akọ shopping akọ tuton tare ni mpaboa ama me entima akọ ode me ko hotel ni wie ya no me bisa ne se ntuma ne san ya ma na o kan ni na no ewa hi ana osibi ndi nechi me di nechi a ode me hotel no ma edie yin nesi ye eho no ma ye hunu ma kompache ko hotel no na me de minim se ho ye hotel minim se ho ye fie because okachem so no awo ni fie ti ye koye no eno okachem se opese ye kologi ewo ho na me kachem se na wo fie de ne ye be logo no se wa bre pa ye sa time no call night enu ti wa bre ti no opese ye kokoda hotel ho na ye kakra de me akofie ti e ma me bisa no se fiti hotel ho ekọ ni fie ho no ekwan wa na ana o se ekwan wom kakra ti opese ye twen hotel ho kakra ana me si yo mate nti ekọ hotel ho no ana o ka kira me se opese o ya assurance me do no na me ne betina opese o hu se me mfa ni chinti no opese o ni me ye bibi ana me ka kira ni se opese o ne me damako nti me ka kira ni se on twen kakra esa me hu ni ncheye no no so hu me ncheye ana o se ande ma me nsuro enu ti na opese me be hu bebi ote no ti me ma me hu kwan ti ma akome pene ya mo ne me daye to ne me daye wie ye no ana o kire me se owo yere ewo fie enu ti on ti me mfa me nko ni fie o sa time ne san se na yere ewo fie wone wo da wie ya sa obeka che so owo yere ma kompa cha na wo hia no no wo bisa ne se owo yere ya ma komi bisa no ana o ka kire me se oni obia enti owo mba de na so na yere enu suban ti no oni no ejai enu ti no oni yere oni obia nti me bra me ho ase na so hwe me no ne metina empo minyi me du me peni fe so se me ware a obe ware me enu ti na me di apene ya no okay me ma me misa we wudi apene ya ne beto aso afi ho papa ne sesa wo wudru wo mpani fie so na aka se wo be ware a wo be ware wo ma kompacha me 19 years 19 years ma kompacha oh Mary wujidi ma kompacha me ni so wenya 19 ma ko me 19 years me 27 February 2002 27 April 2002 and ya wo it was 19 years okay now we started wasam no now say oluman bi edi wabu kwase a wo 19 years oluman no wo fie say
Marco Belbru 50 years. This is okay, kako 60 years. Marco Pachan. Okay, 80 years to us way. 80 about 19 years. Me kwa me dia me sure said your city anwa me ka say 15 16 19 years we born the age and woluma no so ko 60 years. Marco Pachan. Okay, to us way. Marco ntia ho no ka kira me say na iri wo fe na ye me ya ye pa na me ka kira ni say aden anu twa mentro. Anu ka kira me say oba na oni neti no ni suban. Anu ntinu no pe obi one ne betina no wo pe kwan afa so eja sa oba no na me ka twen se to oba no wo fie wo ntimi ma me nko fie wo no ada no twa no se me mbra no fa me nko ni fie na mu wanka no kweso be so ni me ye bibi anu nti na o ma me ba ono ana o se ande de ebesiesie we ntimi forget no ne me nko bebi a me ka se me ndi na chini ye nko no ma ko mi di na chi a o de me ko bank ana okacha mi so kwa akoyiska ewo ho entima akwa won mi bisa ne se banga ye ko no so akoyiska no frame e ka cha mi se wa kwa akoyiska na to ho akwa akoso ntuma e diska od be kwa akoya shopping no so aye ready enti ye den na afe no okọ bank no akwa akoyiska no den no pese o ka no no osimi ndi na chini ye nkoma akomidi na chima ye ko bank wo ye ko ye no osimi ndina abonti won twen no me train no okwo inside ba catch me say bank for ni network e wo for me mu akwaba bra wani mu kakra na kasa gu afidie ni mame oba pa me mu akwaba yo sister me mu akwaba yo ti why na beka sa mamo awia yi ba cho me tiacham ye jimuso frakra okay me ba na Ezekia ti on na ka kira msa me mbode na me fa mo kakra mbra na mo fa mo ya nua na mo ne bi no enyanka ne enkurafo no ne disabled fa mo wo mo akoma chede sa na ya to program nti ede na mo de bai e pa cho ntuma mo de ntuma na de bai munyi ba ko nkira me na chese nti ntuma Zakia na omo free cry to no na aju na me 2 years dru ahomache 4 o'clock nti akoma munsem ne akoma FM ya wudo nti na wo mu free krato na ya sister Zakia de amma wo mu tuma no wo yi gu table no so enye to market o ni bebrebe nti nyame nhyiramo pa se monya ye hodo na mu free krato abakuma se samude entumai ebreye na yade amma ekunafo enyanka na afei yenuanom a wo mo edidem nyame enhiramu ye papa nti mo kwa akoma FM enfamu nkonko draso yenua ba Zakia so yada wase papa woni medi nkomo dada nti nyame so onhiramu se na eduma pa moye nyame nka mo ho na mo hwe mo ne bi no ya nyina ye ne bi nso obi chen obi yes nti ya na me ya adoma ye kutakakra ye de beba na mo de abo om na me mbo ya nyina ya da no ase madwe mpanti ya me mo nkwatenti abo amen okay enti Zakia ene ma me nom entumo mo de abani mi bisa se won so edian ena wo de eba entuma no ne ya display ni wa hai ya display ni wa hasayi sister Hetty from Paul ma me nyame show wono so edi ntuma makomako dunnan ena wo mo de wo so de bai wo se kurafo no a ye twetwe wo mu din no a ya nya ntuma mo wo mo no ye mfa ma wo mo akoma golden ladies ma choice ne dia enam kwan so a eno so wo de eba nyame enhyira mu nyina no ma mo kwatente enti onso de awai eye bosumi ya o wo ntuma no wo mo no wanwa no wo yi sade no wo maka no wo niema no ewai mesra kakra bia wo de beba bia no ensa wo drinks no also ye beje Marcos ne team Pastor Julius na nekua koko evangelist Samuel Mensa me producer Ishmael ye beje na afei so ye de asom ye kunafo ne ye nyanka sade mo de ba ye ne pepepe enu nti ye twemo emu aye dendie na nso ye kakra enu nti sa won so afei na wo de eba ana wafom kwane a
with your bomodi and the friend 0245301462 0245301462 o frame ya metre wo kwan no na wo de eniema no aba ye beje ne ya ne sade ya ye zakia edie yi eye sika nso a eno so wo de ba eno so ye beje na fe ye de ama number no ye 0245301462 na wa frame ni abesesa niema no na bibia etumi aye kama na ya babiem ya Evelyn Safowaa Sister Evelyn Safowaa Edmonton North London nyame onhra wo papa obapa Safowaa ye akubamu nsamo wo se wa drop wo die na je se dam kunkura Adamu kunkurawu nyame ensha papa wo de to your account nim nyame onshraw Evelyn Safowaa Edmonton North London na yaba young millionaires ladies me bubodi no eno me yabatrasia hado Mary Marco etifo ebra Mary call hospital honwa na omo yedai cheme Marco mpacha omo ka kire me se me nkwaji sika omo de ba ma me eduro eno na me call papa no me call enu o ka kire me se o ma friend we na me ka kire ne se obi a wakọ night a wapon a wo kofie ken ye ha ya bank a wo fie a wo da nti ye den na ya sin afro ano se o kona wa faso age sa 100 cedis na oje wo me ho no no de yaka enti ebra omo mema wo nuro no omo ka se ko friend ebra no e de na si ye mfa homfree ho ma kompacho ti omo ka che omo bisam se de ti am pese mi yiye fun no na me ka che omo se kwan a obi de mi afaso ni na me ma ye fun no etena me ho a mi ti mi enhya akola no ana omo bisa me se me ma me ne me papa ewahin na be ma no hye mi nse no so ewahin ana me ka che omo se me ma me ne me papa ina efremu na be ma ni mi enyem ya no so no owo ase ho a o twen mi ana omo ka che me se me nkọ frɛ be ma no embra no omo bisa no the reason tia omo ye pese ye yiye funu ti ma akomi ye ntempa ekoye mi pie ye no na nurse ni ka kire me se papa no ona wafa ase hasi wo dwane pacho ai wo dwane me pacho wo baby a ye de foni ni beto so ebia obi beka se ma ko nunu o foni ni no me pacho afa de beto so baby a na o dwane no wo de ne ba be si hospital ho awie wonu se ye de ne kwa kwato mpa so de scissors akowurawura na kwaso ekumanum bibia timi si enti wo dwane ye no me pacho ehun pictures no picture no de beto so no wo dwane no bra Facebook live akoma 87.9 FM Mr Nicholas wo dwane fi hospital ho no ehun foni ena okay ena that's one no pa Pastor Julius asema me ena that's one ye when that's one no pacha Mary asen wa kire me ahano na ede na ese ho ma kompacho all this kan ma me wie no na o to ne bag ni mu na wakọ nti ho no me ye fast na me twa no bet me nya nanim ye na wo twa no na wonimu se di ade na ba wo tirim nti a mudu hospital won wo twa no ma ko ne ti ma me twa no first of all me ni fie na oni o hye mi yinse no so no sabosom na me fa ma ne ni na mu no me frɛ na on fa mi nim no bebia me nim bebia me nya no na na dwuma mu so no me ni sika me de be fa ka akɔ ho akɔ hwehwɛ no enti no ye na adwen sɛ ye kɔ hospital ho no na me ye ma adwen sɛ kwan bia so no metwa no me din kan twa na bra ye waka ni mu a ye kɔ hospital na order enu ti mi twa no enti ye kɔ hospital ho no se na no ye no ho no because ye kɔ ye no musi ye nkotwa scan no aya empem bebre no krofo kotwa scan da omo ni nipa omo ni ba ye na ekɔ ho o ka se ma me pese obedi mechina ye ntro na no otwa na me pese kɔ ni me kɔ because ho ne ye kɔ a baby a oban be kwa kotwa scan ne de ma ko be ma no nwura ho bi bet e o baby a obet na atwen na so no wendi mechi ti mi kotwa scan ya me ba ye no
ɛna me bɛka kyerɛ ne sɛ ɔmo si menya 2 months na yinsin no ɛyɛ baby boy ɛyɛ na me kakra ko nim da sɛ ɛyɛ bɛma I would say ebia obetumi adwane a wo na tira pa de wo twa the picture to ho in case wo adwane a wo the picture na kwahwehwe no Pastor Julius let's show picture no hospital ho etie for bra Facebook live hospital ho no picture wo twa say akran wa ya dia pa o because papa we dia wa na am pan so say enye ni yiem na odi akran ko he okọ wo le ti ko na kwesi hospital ho no pa ba bia fa na de mesi bia asi mama meme bebre yes ade no odi nka wa nyamna sem se kura wi ma ka kwa wo hwese ne nkwa ebe ko so akura no ba we de wo na ko to hospital ye be papa ne yema yi akura na fi mu to no so pa ba bia fa ha Mr. Nicholas ni pa wonefo where your hospital ho where your hospital ho fuzo yi ne bag hu no gina no ma ne bag o tutu ne bag ni mu na yesanka wa fa ne bag ne nka ba bi obefa no akura ya ade wa ya ade akura ya ade pa na ma sa picture be nko akura betimi da hwe no oh yes baby Mr. Nicholas wo biara ye betimi da hwe no did you say wa she boss obeba Wednesday ya wa madia ade Ghana ha oni baby obefa oni baby akọ ene oni baby akọ ya jeli na wie no ode na oni baby akọ wa ma ya jeli na wie ye mfa no nche no ma ye mfa no nche no esese ebi na esese Ghana ha ye mamre ye adwuma ko se obi obedi sa nyamana semi bibiara ni nipa be no se eho amane wo obe fam on fa no ni se Mr. Nicholas fa no di ani na be te se obi akwachi akwa kito ano awenga na so ono ne kwada na bibia nto no dia na se ni obi obetimi so aye bi ti Mr. Nicholas ye ne be scapegoat am o ma scapegoat am pa ye Mr. Nicholas baba na ya saya shembo se mala monso yenyemu nti se atenga na yina tenya mala monso yenyemu 2022 enfani agro mala ya chance ya fisabre ya enti ye hwe ana wutwa asa picture we mebo a kompa chan ti ma ko mi twa no no ana odi scan maame ma ko to di scan maame no ana me ka kire no se me 100 cedis ma ko so ka se me yi scan a che na no twa twa na wa branya me pesi nie ma ko na me yi scan ma ko pa chan atade we ya na ehye me am de ko hospital ho ana me yi scan no ana me de kire no ana ka kire me se me fa nsoso na ya frɛ no ewe na ka so do antwe na ye na ye nkwe ana so de yo wate ti ma comedy scan ko inside one na nurses for ni bisam say say ye funu na ma wo for we na be ma na me ne fa ye funu so we me ka se ma wo funu na be ma ne na de me ba no wo o ma me no papa nyina awu ma kompa chan ana mo ka se me nko frɛ be ma ne ba no mu bisa no se nkyira wa pene so say ye say ye fo say mi sha me wo da enu ti me say na ebia na menya babie ma na asem se na ebia na mafemu ahre me nkwa ti me nkwa frɛ no ma kwa no na me dane me ho kɔ ya nurse ni na ɔti table no ɔchocho se obekwa fucha scan no ɔno ka chem se sisi na ɔde ne bag abo ne cha wa fa ase wɔ se ɔma frɛ no wadwumem ti ɔkɔ enti ma kompa cha ti me ka o metim se me hu ya na me twa picture we na che se papa we ni dwane no opese o dwane me ti ma komi su mi sane abronsan no miti no ti mi share security bi wa ase ona security no mi bi san se pa cho hu papa bi aba agbo ne chi a wa betwem wa ha na osisi a na odi emika fa ha wa fa ka wa ase odi emika ma akwa fa ka oko na mi san ba asuro na beka che nurses for ni say papa no yesi wedwane no am say papa ben no ti na nurses for no mo inside doctor no be ma medro no madam no odi mi pie ba hospital nani mo be bia abekwa akotwa scandal wo kono table no hu ti na omo kasa omo kasa menim enu ti aye na nurse ni bisa me se ni o kire me se papa ne sane ase wo no ana o ka se papa no ye me den na me se onu no o hye me yin si no o se o ka se o ye me wo fampo ana be ma no o hye me yin si ni pono ne papa na se na yo nu ti ana o pente o ka se me ba ho no wo mo ka se be ma na wo hye ni wo yin se ne papa ma kompa chan ma kompa chan ida se ye wo papa ana be ma na o hye wo yin se ne papa na yo no na hye wo yin se ma kompa chan ti awa na nurse ni ka se nti no odi emlika ye de okono
ɛna me ka se me twa no but me nya nanim ɛna nurse ni ka se me fa nkyerɛ omu so me de twa omu na omu se papa itiri mu odin enti se wo free sa de we mu fra hwe ho so yie na omu sa se me nim ni fie na akwa mu be ma please fa akwa no ɛna me ka se me nim ni fie na mo me nim na adwuma nim adwuma no so mo office but me nim ni fie and then the picture ba ko pa me we and nurse ba ko ka chem say kwanya me fa so a me hu ni fia na kwanya me fa so me ya ne pictures bebre no me fa so intima ko me pene su no mu bisa am say duro no and yes say duro ba ko pe na me fa na ade na ba me fa ne ntuatua so na duro no anapa no medidi enu ntinu mintimi enfe duro no ntime pa o mo ba kire me duro no se ne ameye no na me fe duro ni nkofie na ma akome kwa edu awia no mu na me ndi aduane emu odu kakra na ma me ndidi biem ekosi ayimre no mu na bedu na aduane no atwe me ho ma me ndi aduane bia biem na me fe duro no na ade chinso a me san continue fe duro ti ma kwa mo kire me o mo mark se ne amefe duro no ne rules e wo ho a mefa so ade anu meduro no ti ma komi ye ni sa pepe ti sa Thursday na akasa na ekọ hospital mi be fi no no ka chem se 1 hour na me friend no twantro eyimre ni na me friend no bi sam se o ma ya ama me ana na me ka chem ni se o mu ye na doctors for no mentimi aye ma kuna pese me hu na adwin ana ka chem sa de no mentimi aye na me se mi ni mo si o mu ntimi o mu suo because be ma na o ka me hu no on kame ho enti omu ntimi ye ebra wo num aduro no ade ai na ye wo ma komi num aduro na meyem eye meya me pa chawo ebra wo num aduro no atiefo ne yahwefo wo num aduro no a na afei wo sofa no pain no a start no ehunfo ni videos ade ade to so ama wa hwe de sesi ano Yakuma 87.9 FM Facebook no bomodia na bra so na share emaye ye de eto so bra wonu maduro no adie na ka wo a ebra wonu maduro no na fe yaw no start ye no wotwa asafoni na wo video ye ma ko me ye saade ne se me free mu fia na se me hwehwe no na se me maye china me de be ya dance ye me ba cho foni ne ade ato so no se wo hwe enfoni ya ade ato so na wusu ana ma kumpa chan na eya wo se me pa cho ebra wonu ma abortion aduro no na osofa no ewu foni na ye de ato so nso wo hwe no a wutimu se na ofa yaw mu pen mu na ni ahahai na osu enisuas esane no efoni no ne de ato so no wo yam be hyew ebe ya wo ya na wo besu bi wo hwe foni no but wo besu ebi wo besu bi hwenani hweno yaw se no na wa yase se no na wo yefrumu ye wo twapecha no be ye hwe na omu hwe foni no na wo mu hwe because enfoni ne dia sa wo hwa wo bi aka che wo se enipa no ohuna mane o se mama experience no o ya akolanti onko bi mu da no no maduro wie no wa sha se wo nya atenka bi wo le wie mu de we ni se de ni nko suasi apia na wutu se na obra na ye bet kwa se nyi nyame na ba ma bi asa bre na o ye do wo no nkwanta go already na ni nyina ayeya wutu se na onde no ho oh no no obra pa yi eti obetumi aba Facebook live akoma 87.9 FM Facebook live sisia Jesus na wa ba behwe akura ketwa ya wakodie nia wo bi man so na papa panim obebua na wo de kama ne lorry fe wusi ko kurom man lorry fe no wo kodi kurom na emo obebua no papa panim age sa na ko hotel hwe ye wa we see a different picture. Okay, pictures na doso. Enu timu ro my bra wonu maduro no. Pictures no de agu so na. Experience na o famu no. Enu ma na ko sha picture we chese se wo wu a akabibi de akere wo mo. Wo wu a ebeka bibi e de akere wo mo. Enti wunum ya no ayase yo ya wo fa pen we mu ni nyina no. O ma papa no, wo frɛ no ka kere no. Ma ko me frɛ na onfa, onu nso amfrɛ me da. Wa frɛ wo da. Ma ko da bi. Me friend no catch me say me here diapers and you do diapers o mo diapers o unya iPad
pad enu ma ko me ka che se mi hia pad eni indiani ni ndro no o ka che me se manka ankyere no se mi ya abortion na me hia pad enu ti no ni pad sike bia de ma no enu ti no de wa ye wie enu ti se ma no medro na eni de na kira asem okay me pa chon foni no da so enti wo de bra ye ro foni no wonu medro na wo fa ya mu na wo bu fa so no wo foni ena wiai enti me pa chon wo mo fa foni we to fa na mo fa wole ma bugi no ne foni no akwo dwane wo hospital ho no mo fa to fa papa no Nicholas mo fa to fa man wo se wo ne tena wo nam na se wo hunu bibia wani boss na de ne yofa o ka che na obetra ma kompa cha sisa me bo wa kra obetua ho ka sa wo yedai me bo wa kra obetua ho eni e bo wa ba akoma me na me friend no first camera Mary Mary wo bo wa e wan ma ante okay Mr. Nicholas Mary na bo wa ne ba bia wo bia send scan e fama no wo so wo bo wa kra wo betua ka wonu mai bone wonu on baby a do bedru wo yire ube kwa kwashakra no na ne yire kra nyi na so a che ya kwa ketro ya wo dia ni hu akono ye nua ya ban ne hu ofe ba de bia ne yire hu akono kra chen akrai da kropa no da ya na twatwa so ma kompa cha da krope ada no ko hotel room no eno no da one run na tu na atra na four na the whole night ma kompa cha ne me da ba kope ono da ba kope ne be ma no so de gina so na because wo se wo horo no kwa na no ma ko oboa ne gina so ma kompa cha ayi fa na se ne ka be bibi no ma ko okọ Bathouse wo okwahia wo cheye na me na me ka so odware so na me nti se nsuo bia egu fom enti me ti bed ne so atwen na obaye no na wa run the trouser na ehye no sergeant stra na eda TV so no na ehye no na wa ra aka ne boxer na oka chem se me nro me ho na me ka chem se da bi na so de me nro me ho na me ro me ti me ro me ho no ano no ka me to mpa no so na obutu me so ti ma akoso ka che o se ne ho ansori a no twa ntro wako hospital wako ho no nim de okoye wadi aduro na kofa ne be ma wo aduro na kofa ne be ma wo se de betimi asori agina so yo se de mi ye me sa no betimi asori agina so ye no de aye adwuma aduro no de kofa ho wo se me ho adwudwu wo obi a ne ho adwudwu a wo kofa baada ade ne ye de shemu ana ye piagum ana ye sesagum akoma FM just imagine Eba center chefo ba de abone mu maso so echen obomofo a woko ha anajo Eba center chefo ba se no me pacha mo fa pictures na ntutu o mame mo fa ebra wo bra no picture ne ba kontoa na mo fa akokra Nicholas entu fefi achafo ba se wabubu obehwa kama udampam achafo ba be mo asori agina accident enopa na nkasemu ayarsa de we expert we spana kwado te ya usasabro ukotodwe eno so achafo ba Herbal Center ba o ba wase brand no peni nkasemu ayarsa we expert nti wonu agi award pa Business Excellence Award 2019 so gonorrhea edam efam ya de stomach ulcer be ma we mmerempam achafo ba frefre wo na nekre de ultramodern machines de ya adwuma ho Kumasi ya watu so agogo ya wagogo hospital nche tema committee 16 la shibi ya bemba was club 0244083482 0244083482 and 0272 5001 achefo banyan when na bedwane Jagris Fertility and Natural Clinic Jagris wase wakwa wo wakwa wade na so awo ma dia na we ya Jagris Fertility and Natural Clinic tutumika mana moto ebia yade bi na yo si akwan wa ba wo nkwa akwafa kunu di akire ye be hwehwe mu nyina mu ni padua mu yade bia da ayi osi akwan ade ama wo no ye be ye fi ho wo be kɔ no eni na awotwe wo be so mensesene emma wo be kɔ akɔcheke yese wonyam na je se Jagris no de wo mutimi ye no diabetes stroke ahotutuo ni nyina wo ba na je se ya titi yade ni na se ni atutu ase de ama na both spiritual and physical ye gina nyina di eno nti wose yade mpai botato a ni yade mpai bo so atato ama odwada de kwesi memne da ye ye adwuma no It is a say, when you are Juma, Ubesia.
Edi adwuma na onye. Abesia. Na kan pese me pamade me si Adepa. O pese osi Adepa. Enu ti na papa ne ka so de mbe ko fashion designing school. Okay, ntina akwakora ne ka so de mbe fashion designing school. We take advantage, you know. Ma compacha. Okay. What's what you feel ntina me boa? Ma compacha. Okay. Enti me nua bema, oh, me nua bema Francis Waja, bema na mete oso an ma sorry wate. Nyame onhiraw. Wa send bibi kakra. Say yemfa Emma Merilati yemfa ma Merilati Francis Waja onyame onhiraw pa Pastor Julius mamemu akwaba mejo so na akwa akwaba evangelist amemu akwaba okay Pastor Julius wo ba kwa na chete Yeboah Medical Center panel discussion akomemu se so asere Dr. Chasansa papa yetwa pruse wadi atenka power capsules saba enye wo ka ma bi ni matenka me se wada mansanka atenka power capsules ribi be ma ne oba ba mo nya ni jesu kokora ewo empem na chese bibia ye kama wadi free fiedu wotwe ekwa atenka power capsules no wo betumi anumbi na bibia ye kama wa wadi a numbi na chese awafo no mo fa no mo njimani ewo mpaso Yeboah Medical Center wa Paraku Estate Atasimanso Fre Dr. Chasansa was 0591 825365 0591 825365 and 0267 38 8430 Dr. Chasansa Draten Kapawa champion our real saver Papa yankwe Mama Joso me da say ya chia ya tiefo nyina so Mary a story no abusuafo no na me nhyɛ da enhunu omo ayi because on say ne papa ewu ne maame ewu e dey anso ne papa ne maame nyina fra abusua bi mu entinka abusua no take up responsibility na ya toto ya hwa ntoto ye say ye be de nkola no be see da ache na at least almost waiting ntimi nim ade pote pa nti ase yetimi ato na because already the life here ya me fast abusua ato na sawra no ha enti wuntimi on say one you obeka sakura no yakura bone ade no but akura no wa smart mpo wa ya ade che say nipa bebre enko na tebie yimu eso mo sai kura enti sakura we yo akola asabi yo wasai a wo o bobre bia wo pa anke bia nka be worse than the yehu kura nka ma sabi wo magu baabi ene sabi abortion ko wa yi ahodo nka nya de keto ba wo ma sanya papa ikura na yira so be da no wo bra ko pe da achi a nka still akwa mpo ansai nta akwa me bona ba so wa ade because obi o wa tene ma menche odidi na pa wie na nwumre o sha atade bi o pe o da ba bi o pe so still wa sai ba wo akwa ya situation wo mu eya akola bi ne ho so fe kama it is enka akola bi a ko take advantage of na ho fe na ko de aye de oba ni bi a etimari aye de ma na abusua na me kakakra kire wo mo etimari na mu aye de won say o oba ye obi nto ye obi de achi a wo fa bi tutuma ba ka se me wo fa ase no no enua bi tutuma ba ka se me nua no no ha o ka se o siri nua ba ko Australia mo South Africa ana ba ko so kede bo mu nyina enkrofo asabio enya kwaso mkase wo mu de akwa beto adwuma ma ene 800 Ghana 16000 Ghana so adwuma wie de ake na diska ene ne lawyer fair wo so adwuma wie okay papa ya said ya ase ya mobile you know ya nya ne di nyina Nicholas Okai wow ayu wo mo hwa ya no they are fantastic very smart wo mo hwa ya no very smart of course mo nya said mo send ne sika no viewers are very smart me fan mo nyam ne fa me de man your this comment ne ba ya ne san ya me shra ti ba bia Nicholas hye bia no hwe ma enti mesere busua ya sentima mu ha emusrimfo emu se obi na wu na naja wu a enche se esese ya mawiase bon no nipa bi wo ho asesa mutimi take akola no epe ba bi ni gina yedi wo fafo akola yi odamabusuam na nanom akola damabusuam wo fa asefo ni nuanom mo ni wu papa you have to bow down your heads in shame na mo moden na wey obaye obi na mehwe wo fa kro betutu mama na mama se wo ye medicine ti ba be fana ko na me atuo muka mama Mr. Nicholas Okan ya na emano kra menim oba obenya kokodo so obenya nkranta de ato na sere ho ukria da wo mra papa no nya momma so ye hia no nka mema tise no entisa na eduru ha nka we o de fa no tu ya wo ka se na asentimi nko ya na nka akula ya se kan na nka
nanka ne bema na odi akenko ho person na se ni padache no nanka bema na ya tefro se pe nanka pusa ya na muja planaka udi kwasema do ni pa bonefo ma Nicholas owo ayi ya so on kai Nicholas owo be ba Wednesday ye ni asem ya kama nanka ne bebre ba bia Nicholas se biara bo mo wonya na sha ye bossa obeba bo mo ni abra ne fa yentu anya sa Ghana police fo nyina tie dampare tie. Okay, dampare tie. O tie. IGP tie. Okay. So the ma no say do di come no. Meda se Pastor Julius say Marco Majo Onyankopon sha pa wase Marco say ya che papa no emma no emma ye nya no kra papa Nicholas ye nipa boni a wasan ye wudini enti was a prison meda se menua wode message ba ye ma Francis Wojan so say obekoso aboa step bia pese nkoto adwuma ma pese ye bia ye frɛ na ono so e de ne kakra beba beboa nya me hye nua be ma Francis Woja papa Femika mese wa da bomode ana hye ne so infinature clinic na wo mode Femika aba wo hura akoso akuma no siesie wo nyina kama white ebeko nkabone ebeko probia 3 it treats sexual infections eno de ye mane meme nyina dro meme nom na che se esiesie mu Nova Adepa capsules eno so koko etutu ase akura mese se wapom de hu nsam ya na wo tie mawie ya fo ani acha infinature center Menso Prostate Foundation Clinic ewo Isai Estate ye Bengu Shepherd Junior High School for doctors I was 0555 902989 0555 902989 and 0245 11 1291 anakia Marco enipa bonifo abawiase enipa bonifo awudifo abawiase na omonam na ada akwan so bebre ne de nam se wo ye se hwan na wa ma wani anna ho na wa anwene kakra bia wa hunamane wa hunamane sesie Marco ohun se woni Nicholas kasa no wa hunu se de na o sikika ne nsem no se de na wo si ne wo edi nkomo no na o se dwane niam bi ho minimu no eti sa kura no a minimu a akoka kire o se wo nimu no we owu yank wa wu kwa o de ne ko hospital ho se onkowu na wo no pe ne ba bi mfo na wane na nkwo ho se wo kwotena se atwen no se be ma wanye moba na wo kwotena se atwen ne se wo koyi egu aba na wo kwa akohwe ne yi ama ne ho ato no anya no bi no okoye ye no eti wudini be ma we sei no na nka wukunu no a mesra na yere me na nka wono akọ bedwudwa na ku no be ma we ka se ode ne to wo no twa ne be mefro se ten na de ye ba no yade ye no Sabama mesenka wobeku ne yere aka watwetwa no sesie ye awie ku waku aka waku no onso hwe wahunu nsamfu a wodie watumi e de akora ketoa aka ache ne se de wo pa bia meya ama wo wakora mechi wo bo wa mechia eye na da mema bebre de ato ye no mu ya shase ye de da da nipa bebre na emu nkora no emu nkora na mpanifo nyina ye didi wo mo obeda wa akopim so obese wo ansa na watwene ho afiri ho nipa bonefo nipa wudifo ya ba wiase na Nicholas de ne ho ntono abrabo we pa enne se de we se mesi na wadonso ne ho ba 1000 na o si ba bi ho no ne kwoti ni nyina afoa na bo ho no efise de wa hu ne na anwie wa hu ma akọ ne ho woso wo ne ka se nyina he me pa cha me pese me ba asem we de yentena se ne yanka ne boko yentena se ne yanka ne boko ensema ye ka ne boko ebi ni ma akọ hu so bu sa ne se eti wo baba uwo baba na nko bi di wei ye na enipa bi wo ha ye bua nipa chese bua kakra ye babua no bibia ye pese ye wura mu bi enkanka ne mema ya nchaade yakwa omo ato ye tirim ya nchaade yakwa wo nchaade yakwa mane na wo benya na nka akura we wahu na akura we wo cha na dia na ayeden wo de ne tu adwuma ma na ayeden wo ntemi moa no abusa ne se fie ben na wo firi mu na wo bua wo bi kura fa ne wura ne fie wo fa na wura ne fie wa da na de na ko gina hotel wa ko fa no wo ya wo se amre wo tiri so amre wo pampa so wo sisa gu mu ya sisa gu mu aboa ya sisa gu mu ya sisa gu mu akọ na wo be ka se amre na enkom na de na wo nyim firi mu enkomu na de enkomu no ya fo so di wram ni pa bonefo ba bi o hye bia na akọ ya ne ba di ha TV3 ya dia
Onye TV ya dia media general nie babia ye wo bi yeti babia o hye bia ye nim na adwuma mu no ye ne be chia kaso ye ne be chia bom me da say she Wednesday no wa ma ko ye be ko what time so me da say me fever Mr. Maker for dem ma wo me say what da malaria na say me ncha de malaria na say wonam ya wanu mu twa wontumi ni de wuti dwa na wuti fa na dwa wo me say what dem fever mix chemical ne ba shop bia obenya bia mi scientific hospital that time me bo so say ya de bia ha wo brakaje tia ye ne so na de hwa ne we betutu ama wo MRF de won kwa de menstro friend 0277001234 0277001234 Kefo so travel and recruitment agency was a bombardier nebra working permit visa ya de ma I found what may you uniform episode to quite grow yadia yado beko and nuti free working visa free plane ticket free accommodation yadidi na ema say bam ke for so kumasi amna high tension friend 0241 1690 774 0241 1690 774 na bibia enye kama fama o ene ya dania ben trading center fedro ya wadania ba Mr. malaria typhoid jaundice ni na beko dani to ne ba mesha wonu mu atu wontumi ni di who go fit what say yaw wi ni ya moja dani to ne ba mesha be ma moja dani natural man capsules meme mo tungu so na mo nunu bia na num guase no efro be ma nunu bi na de no empeja beja bibia anya kama dani ba ointment fresh to waposo no waposo wo ho beto dani prostate all capsules wo be ma bia wase wonum bie se de be ya ebebo ho ban free prostate ya de ne ho Mr. Ba Fred Mensa ba samenko apidanke ba dum chemical santa se Fred dani ben trading center you were Ashton room yene dani farm na bofi pam 0273 392877 0273 392877 your number no evangelist mame memena makane ha dinka yetie for ne ahwefo se be ma bia wo pa adefo ekum kwasea adefo bia ekum kwasea ma repeat asemu ya ena gota bia we wadun so obetie mu nkotwa empa na ho da is it Nicholas ona mark ba kwa beda na wo pa de afuo nti na mampanyifo bebrebe ne nam ho a enya kunu enya wo mu pe bi to obeti kura kofa bi aka ho na ukofa kwada wo yamba uka kire bio emema bebre wo wiase asofo ofa ne yire chi akofa oba afofra emu 90% they stoop so low wo mu mprafo no nto wo mu yire no ba bia 90% nukwasem onfa de baburu ne yire no so da utsese bra wo papa yire a na de compare akola kito e wote ya ene unse be ma akono sori a kwasi asem ko a be ma na akono sori a na adwin bia bantim se nsufi bia sabe edumja entu ope ba bi de afa na me se Nicholas we de wan fa mfa yie no kure wan fa mfa yie kura mi kan su kura no ya so panyini me pacho evangelist my main message went to was Marco please the man Nicholas I know him. Wonderful. That's what he does. He's very bad man. Okay. Nicholas wonnim no. Oso wonnim no. Adwuma odia no.